namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel yeah of course namhla ta ikhe la igagash man loyi nga ta ikhe ngulinka na J John yeah so kuna live league gash of course anga yi endla ka sonto of course ra the 29th November but before hi pfula la I think swi kahle hi sungula hi va hi reference ni kota ku tisa ku ndleka yini la so ka live ya tolo a hi khe hi reference mara la hina kahle hi reference hi side ra bottom me Africa komisa na this section mara hi skip na inga necessary ka nkarhi wa tolo vele Africa komisa mara to la nwe ifika ejala me iku ivula artist tanika 20,000 okay I have no problem nakunika 20,000 iko mara the question is loko ingalawa ku share ilava 20,000 iri wesh ndawo wa ifila pano dololo washo 17 shishia wabona ku shintsha njani 17 washo shintsha loko noko ka ntlambi yin'we ya lengo ila 20,000 kambe lokutana iri wesh angiyitata ndolo mara ikolo nungitiwa ku loko ami nungutana rwani swiproof ko tala ngopfu wa itata and anikolo le yana loko lo la vetra yesa ka swini vangala swivula swo tala ka section leya swi toko lo a kota ku hita evula mirhanga phata belen the president okay so ku veka na post yo karhi a yi tsaliwe by a friend ya Gagash ya kha komisa ku Gagash is on the J John because veve loko hi languta in terms of the bookings la swa kalanyana ku J John khe n'wi vona 17 mara ku ve na a reason la hi ku Gagash fika swi hlamusela ku why hi nga n'wi vona J John la la Gagash fika kombisa ku if you say I hate J John loko no humesa evidence ya last week ni karhi ni ku a senda account anga hlamulo a ngo to toiletela hambi yena anga hlamuli if na humesa moya ati ata hlamula kwala J John if na humesa moya and stuff like that of course Gagash ri karhi a kombisa ku swona kwala and stuff like that and then from there aviyatsala this post okay anzonda J John na anzonde ke ambre ni update ni post le before enda live liya so ko lucky enough if ya enda live liya nga fika tsala okay people think la le ka artist money compensation fund street artist nkwata gaza tincinela byala ke and stuff like that yeah so kwala na of course if ya endla a live ka single of course ra ti 29th November afika address mhaka ya J John dewa ku side ra tunu ku isaba no la ku tliwara makali ya lo ho phama mabusa ango menzonda J John ndanguzonda ingendlini ndanguzondela Entlambi mina ni businessman ndanguzondela instead futhi mina nofuna angifuna ngutlavela so minga recruitani ka swophu loko hi nga twani ti loko ku ri ku mina hi nga twani in terms of pricing it doesn't mean ku I hate you anuzundu ka nga ri ku twanani so a swi vula ku hi nkarhi walowo iva nga self purpose ya mina or it doesn't make a business sense to me so eswi leswi vanhu swi va kwatisaka ngopfu hi ku xiphukuphuku xi ta fika xi commenta xi ku yeah i ntiyiso is under J John munhu at the end of the day you're not helping him with anything may at least loko no n'wi nyika hi 5,000 yaleyo kumbe 10,000 kumbe 3,000 yaleyo munhu va nyika yona then I'm making a difference but xiphukuphuku xa le ka social media yin'we mi bayisisaku vanhu mi ta va bayisisa na va fila big mhaka ku n'wimi va tlhama tinsiva a swona business at the end of the day I must sustain the business ni nge tsakisi ku teka mali ya chulu lava fana ni vi mi ni hlala ni twa ku vava I can't do that never loko ku ri swi mi vavisa ku fika kwalani loko na swi lava no nyika vanhu ti-500 because I'm a businessman but loko ku ri ku ni fila ku ri leyi a yi kumeli a wu nge yi kumi na hamba chaya kumbe ti nga ha hlamulani I have no time for that so mi nga vuli ku loko mina hi nga twanani hi ku vulavula ka utani mi ku mina n'wi zonda kumbe yena i zonda mina kumbe mani zonda mina no swi nga teka va parlana artist ta ka Gaza 500 swi nga teka va parlana growing but ni nge sa khami ka swilo swa ku va swi nga make business if it doesn't make business sense ni fambela kule that's me doesn't mean that I hate you swi vula ku it doesn't make a business sense to me
kahle leswiwa hi vula ngopfu hi swona minkarhi leya ya xa makhombo leya hi vula ngopfu hi swona swilo leswiwa it's all about business loko ri price liya a va ku maybe a kha hi to wa hi charger J John yi nga fambisani na loko a yini la swi obvious ku ve nge twanani hi ti-price it's that simple guys leswi mi fike mi swi twisisa a 3D Johnny blind ti huma straight building leti leswi mi fike mi swi twisisa ku leswi fika swi fika swi endlisa swoho sweswo so hi nge vuli ku i zonda J John simply because a nga le ku n'wi bukeni swo a va twanani hi ti-price loko ku ri a va twanani i timisi fika ka lava va twananaku hi ti-price loko vhele fika a languta na profit ya ndhawu tanihileswi mi nga ku swi twini kwala nga kombisini ku loko ri o va a teke maybe a ku 20,000 a nyika Benny Mayengani i va a kha a yi vona profit liya so loko ri mpela na J John kwale 17 i kumeka a fika charger that 20 even then ku ya hi Gagash a nga voni that profit a ni voni issue kwalano vo ti fambela va mahlweni and then hinkwavo a ni vona va ri silent na ya Gagash until loko saza a kha provokiwa vhele a kha kombisiwa timhaka i zonda J John simply because a nga ri ku n'wi bukeni mara swilo swi nga languti from a business side of things so to be fair ka leyiwa loko ri ku hi ndhawu ya kona swi nga make business sense a ni voni ku fika ku va ku kha ku lwiwa ni fika swi ya hi ndhawu liya na ti-sales and stuff like that na mhaka leyiwa so I think it's not a complicated matter ku lala ntiyiso mara munhu loyi a filaku ku yehe i lava ku ta satisfy feeling yehe i ta ku we Kakashi i zonda J John ivi ne ya pfumela mara a nga ri ku n'wi pfuneni hi nchumu munhu wa kona ta stupidity sweswo vuphukuphuku loko i lava ku phuva i ta landzela swi swa ti-comment ta vanhu vuphuku stop misleading each other because music is a business if you loko munhu a release i lava mali i lava kuma ti-booking i lava ku sekora ti-bookings leswa ti-streams swa hlwela yini swa hlwela mu nga swi tivi swa hlwela swi hlwela ku tlula na ku hlwela swa hlwela loko ku streamiwa namuntlha i nga xi xava i nga xinkwa mindzuku hi mali ya ti-streams ta namuntlha i nga tambelani loko mi lava ku tamba ni le kule so tisamula a ni tisamula ene ve pay problem a ni swi koti ku jikajika ni veka mhaka the way yi nga xiswona ni veka mhaka the way yi nga xiswona ene i problem leyi ni nga na yona ya ku ni veka mhaka leswi yi nga xiswona and people don't want that so for me ku va ni nga koti ku hi nga twananangi hi swo karhi kumbe a ku ni lava 30,000 ni ku a ni na yona a swi vuli ku na n'wi zonda kumbe a ku ni lava 10,000 ni ku a ni na yona a swi vuli ku na n'wi zonda ni nge pfuki ni n'wi zondela hi i ni ndleleni ku a nga ndlela nchumu tikatara pha nga chayeli mina lava nga ta n'wi tekiwa va ta n'wi tekiwa mina ka mina sorry sweswo ni nge swi koti loko ku ri ku sweswo mi swi veka ka rizondo it what defines hate aka munhu so be it mara rizondo o tekiwa out of context ku ri ku zonda munhu hi loko mi nga twanananga hi ku vulavula hayi ni kombela ku va a ti zonda ni ti ya mahlweni ku ri na n'wi zonda na ya ni zonda ya mahlweni a ni luzi nchumu na ya nga luzi nchumu onge ku hamba ka na tola ri 17 a ku tele ku lo nyula va ri ko va ta ku byela a nga ri kona wa swi vona ni kombisa ku leswi ni kombisaka swona business a yi vi business like as normal ni nga vi leswaku hi mi la BP ku twa ku phama vuswa i lwa tibedhlele ta wehe i khisto ku i zonda please boy i la ku teka i hoxa J John nghena ku hi kona hi ku mehe ni tsale please boy we tsuka ya vulavula hi J John swi ni komba ku hi wehe nga na ntlimbo kambe na wehe i manga na ntlimbo u ta hamba a nga la ku phama mavuswa i la ku hoxa vanhu ka swilo swo ka swi nga ri kona na ye loko J John o lo phuva i to landzela swilo swo phuva hi ku vanhu hey they want to loko hi nga twanananga hi mitsengo a hi holovo vo ka hi nga twanani hi mitsengo va ta ku teka van'wana undzeni mina ni honest ngopfu I'm honest man very transparent to the core and loko i nga swi twisisi vutomi byi ya mahlweni ku hamba kahle ene a swi cinci nchumu ka mina phela hambi u ni zonda na wa u cincinki nchumu vutomi byi ya mahlweni na swi ntlambatamba leswi tambatambaka laha mi nge ni nchumu vafana vandzweni ya boys vafana mi twa nga ku hinkwenu hanya entertainment there is no life after entertainment hi lero ku hinkwenu hanya tigigi hi hanya hi hanya vuthamuthamu laha ku hanya vuthamuthamu laha we have got serious things to deal with loko no komba la ndzhaku ku bakile hi la hi chain i nge tshembi I'll show you loko ni yimana a swi swa ku wa swi ka swona we mi twi nga ku hanya tikatara hinkwenu ho hanya tikatara n'wana n'wana la tikatara mafucha vafana
Oyi fast forward hi vona loko i humese na hi komba ku a swi nge ndli nchumu ni wa vona baki leyi layicheni leswi nga swi layichana a hi swilo swa ku huwa swilo swin'wana a swilo swa vafanafana swilo swin'wana so mi ti dyondzisa ku lava ku ta ku hlonipha vanhu van'wanyana mi dyondzisa ku hlonipha vanhu van'wanyana ya ni le ka life nyanga nhlamulo un'we ni twa ku hi hanya tikatara hi hanya swibelani a ni hanyi swibelani phela that's why people keep on wondering this guy me ni na pride loko mi nga se swi tiva na namuntlha ku ni na pride mi le thyakeni wehe wa ti-number plate ta ku fakela ti-number plate vhiki leri taka laha a na wu khorisa yi tirha patwini weyi nga na ti-issues ta ku yini kumbe yi tirha patwini munhu a vona ntlimbo wa ku huwa yi nga faki tinumber i tirha patu i traffic wena i tiva ku hi ti-number plate ta vanhu maphorisa se mi tele ngopfu van'wani va maphorisa yo phuva nonsense. My name is Kashina Masikila, my name is the biggest boss in the game. Good people, 17 lifestyle, namhla hi le ka xigangu xa mina, hi le ka xigangu xa mina, hi le ka xigangu xa mina ma swi tiva. Ni le ku mi endleleni ka sweswi. yi vuyela unfortunately a nga ha byela i yini sweswi swi nga swi rhwala kwala ndzhaku. So hi leswo guys a mhaka leyi I think yi vulavula ngopfu na ra ka channel ku landzisa mhaka yo fana I mean to say ndhawu yo fanele 17 a wu ngheniwi hi mali hinkwenu na swi tiva so it means at least loko yi yele leyi yi fike yi kota ku va yi na power like fike va yi na power ya enough ku ri yi kota ku va yi tisa vanhu lava nga ta kota ku fika va xava byala lebyi nga ta kota ku byi tlhela byi fika byi tisa hi profit le ka ndhawu liya hi swo sweswo ku ze ku na swin'wana so loko ku ri artist kha yi charge amount yo karhi let's take maybe 10,000 yi charging 10,000 liya even then return yi nga vuyi it means loko se yi ya vuya la ntsengo wu ta chika until yi ze yi fika ka ntsengo lowu yi kota ku va wisa return ka wo loko ri vo mi rhanga phanda tanihileswi swi tshama ka complain ku yi nyikiwa mali yo tala loko ri yi nyikiwa mali yo tala it means yi va yi kha yi kota ku va yi wisa ntsengo loyi va ku yi charge-we hi wona hi ku yi na vanhu va yona ku fana swigaga a tshama kha swi vula ku rhangaphandla yi va yi na vanhu va yona yi va yi na vanhu va yona and then a ku tsariwe ku yini la shema something ka nkarhi wa kumbe xo xi nga swi vonangi kahle ni vona ka ku tsariwe ku shema lonje a ni se swi swa khale tanihileswi a tshamaka a kombisa ku hi to cheka la ka history tanihileswi a tshamaka a kombisa ku loko mirhangaphandla yi yini la it's certain ku ri swo boha profit yi vona ku cheka swilo swin'wana ku 17 a yo tsala ku yini ku vona ku shema la or yi xo bayiza swilo leswi maybe xo bayiza let's see days hi vona swilo swin'wana la 2017 a ku tsala ku yini a ku tsala ku shema lonje ma swo huma 2017 so 3D leyi ya ha komba swilo swa khale a ku tsala ku shema lonje okay 17 yi ve kona vo ma 2022 or somewhere around there khale vo 2017 a ku ri tsala ku shema lonje na la shema lonje na huma 2015 then 2013 still shema lonje 2009 a ku ri yini kwari a xi khomini shema lonje la a ku ri pub and restaurant i swa xi khomini shema la until woma 2017 okay it makes sense so hi leswo guys yi simple mhaka leyi lwale ngopfu hi yona ka hina ndiyo na continue hi leswi loko ri amukeza swi skabanda kumbe lamtleka subscribe so vanhu va le bank va tshemba mali ya hi ya ku tala swinene mara va hi tshembi hi ball pen ni xo xa 5 rand uma wa xibohelerile laya a xi tshembelela va ku no hayi nga famba na xo custom va hi tshembi hi ball pen mhaka leyi feli